Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hadian balami kubor halor ke jingkren bomso nyo jong ulat ke jela utata ke toroy lengba ke social media Twitter hagaba ulat hok kumni ladangi kela syaka kasi. Arteli kimat kibang ngimdei ban klet hagani kapor ke jingkulmar. Kabanengkong Shisien hakawai kapor lapia yakari haka kerteng ganiam. Kabaar kasensyar pajba kadehi banlong kabadap da ka jingbom ya snguthu jingmut bat ka jingya kaja maja. Ladapim kwa yaka Lake North Korea. Nakaliang jongga Confederation of Meghalaya Social Organization kalapan remjur yakani. Nakaliang ka jongi kaseng. Ngikwa ban penrembiang sa Shisien ya uni u governor u badan haka jela ka jongi ka pemerintah. Hi uni uberi ula pensiat lajan man kasngi ula shu tweet lani ula shu tho yeki kiba ngenom la ban pediang ngenom la ban sim kamlong important yu uba un tho na kapor sa kapor ngi khlem chomlong governor hang ni ban wan pensiat yano u khlemlong governor hang ni ba unwan yale persya ya sentiment ka jongi piken sentiment nadu menin ngilai burom ngilong jai-jai ki pajba ro ngilai long jai-jai la jin laki nya elat menin kalapoi saka jing mensau bakam jur su tu de bersung thu sai baka sentiment jong ki pajba hame khaliahi ki persya ya kasi ebi bat ki dawai ka LP tingi kentu ni governor ba udi ban avoid no ya kinu ki statement ki ban provoke ya ki breu bat ni penrem jur ya tu ka jing ong ba ladangi persya ya katakarai jong ka sarkar India ya kasi ibingi di benlit North Korea boleh ngi di benlit North Korea kani gadi gari jongi ngi de ki indigenous ngi de ki trai muluk ki balah syong la kha hang ni ngin yap hang ni mau kan nyoba suan syong thap hang ni ngi ha ka demokrasi kamdei ban ong ba wei la rai kata ka parlimen ngim nam la shu ban opos ka BJP menchua ya shibun ki legislation barai da ka parlimen ki opos ngatrangi dengan kenmau bawat ka artikel lais pak nyopo larai da ka parlimen kataru larai da ka demokrasi banwara ka 320 kidang revoke kataru forcefully lasu dissolve jubor ya ka legislative assembly jong ka Jammu Kashmir wat demokrasi ke uni ubru keren hi mauhi hajing sya utrai banwara ya ka North Korea model hapo mekhalia ngit mau dia tang governor ya ki legislative karai ka kabinet la negarai ka assembly haba ka kabinet ka larai da ka ordinan kini ki kabinet member ngim de ban klet ki de ki biru ki ba elect democratically ki bala syajid do pajba haba ki larai ban pentrikam ya kata ka ordinan balai mau dictatorly refuse to give assent who go North Korea way mata menu bayalam lenti ya kan ke jelas North Korea hatungin pediang bu governor un suyurat ya ka council of minister lan governor un pediang chu ya ki representative jong ka jelas this is unacceptable but sakawai udi ban kan mau bak India is not merely a democracy is also a secular country India is also a secular country hadu menta ke India tang ba uya bunpat kamut ba un violate ya ka secular aspect kani ka si ebi ni opo samar ka violate ya ka secular aspect hato kata India kan su tang ba ki bunpat kamut kin su ya subu menta ki yarai ki bunpat menta ki don 40% ki Hindu kin su yarai ban su thombor no ki minority ya ki ritpat en long himo tang ha kerteng jong demokrasi klem da value show ya ka right to equality klem da value show ya ka article 14 klem da value show ya ka hok jong ka culture ka jongi ka bangidon ha ka article bat ka schedule tingi kentu season 4 uni ulaj ba udi ban referen ya la de udi ban sange no kan ke jing pensit ki pajba namar kat nang shit ki pajba kanang mi kino ki law and order situation ki bangim nom la ban pediang tingi penrem ya kan ka statement ke jong u governor haka hakikot kubor but ngi kentu yo bo udi ban revoke lani udi ban recall no ya to statement
nomor kum kini kita statement nginom la ban pedang kum kini kita statement nginom la ban sim bagi di statement ki batai